Ti Masakbayan. Sapata, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Are, at damat gayam ti agkasari di amyanan ita. Ha? Kasta ya? Sino? Kabsat ni Dino. Diyan nga'y kadwa tayo ang nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo Agam mapantay lang makipangan. Saan tayo ko man na makiinom? Amangan ngamin mo, mapalaban tayo. Saan tayo makatrabaho yung tunbigan? Uminom tayo, pare. Saan mo't amaliklikan ti panaginom, no kas di akasaran. Siyak to ti makaam mo ang mangitulod kan ka iji balayo. O sige, mapantayo nga rod. Rabi ay nga mawan pa ilang ni Manong Mau. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapanday jay kasaran. Adda ngamin kasar ita ija amyanan kat. Anya? Uwan, tatang. Amo tayo matan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin saan da amapan. Ay, sigurado anabartek maninday jay intun sumangpay. Bayan nyo latan, tatang. Sana bale. Saan mo't nga agwalwala ni Manong no kasjay kainom? Sumangpet tuladay jay akabsat Mau. Ungtak manay. Nabartek ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya kayo na. Naganasan ni matantain minom, tatang. Napan kami ngamin ni Jay kasaran. Kadwak dagit ni gagayam ko. Nalabas dayta na panagbarbartek mo anak ko. Kaano lang idinapan kayo jay iling ay minom. Sa ita, nabartek ka manay. Saan na pala tatang? Umininom lang mo kasi nalpasan di trabaho. Mala, awanan ti ado pa asaw. Ingkagat ije kusinan, ingkamangan. Amok asan ka manen anangan ije kasaran. Taday tala inom ti nararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo? Ay, ada trabaho kita. Sana ka nakapan. Dawana ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Huwag nga rod. Sana ba natin ko? Sumunod ka intong bigat. Ay rumbang laang. Amang ano rita pa nag-absent mo, asaan valid day tarason mo, kat isukit din ti pakaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti panagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? Tatang? No kasday kumamad nga mo nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamad labsan ti uminom iti arak. No uminom kayo man, ay katday tay katamtaman lang. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo day ta. Agyaman ka lang ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Ay agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang nga kumpanya day ta. Hindi pailangan ay cut ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta kan? Nasayat la tamat, Auntie. Imawag ka, kasalunsudat ko kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin ti yung umay ko, Auntie. Kalpasan ti do alawas, umaya kun. Sige, urayan ka Umay ka nga umay. Tanay, jakon ka ba ti aglako asisya? Kasapulak talaga ti kadwa. Wen, Auntie, namnamaan nyo ti yung umay ko. Apag iso apumanawak tumot iti sigod apag trabahwak. Ay, maragsakan ako na'y kaanakaan. Simangpot kamutlaangan. Wen, Auntie, ay na, maragsakan akmat makakita ka na kayo. Nagyaman ako kasta. Mala, aginan ka. Kalpasan na, mapantay di kusina. Adain sa ganak apag sangwanta. O sige, Auntie, agyaman ako, Nay. Ay na,
Nagmayat at talaga dito lugaryo, Auntie Ising. Presko ti angin. Kan berdi amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya ako nada. Wan nga rod, Auntie. Sana kasla ija syudad. Pasig nga asok ti lugan ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad kan dito'y probinsya. Isu nga amok ang maguston dito'y balasang ko. Well, Auntie, masigurado, agbayagak dito'y. Ay, nang runa, no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki aparakan ka. Nya? Oh, kasanungay, agpasyat kan pare. Ay, ikaw na. Hindi talaga yan. Kagumatang iti arak iti tersena ni Nana Pidang, wen? Ay, saan pare? Diyak kaya timapan gumatang ijay. Anya? Apay nga eh. At dapay ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita akman jay ibagbaga ni Benji abalasa. Adaya. Adda ka no pare. Katsigun kan kwa na, napintas ka no. Inakman kitain, nupod numatlaing. Wiman. Ingka man kitain. Tayam ammum to kanyak. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, pasensya kayon. At ngamin aramidak ija kusina itay. Iso ajak nangag adagos ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang ako maiti... Iti arak, ading balasang. Bigbigat pa ilaang? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaang jay gayam ko, ading. Kasta ka di? Manong nga rod abote ti arak tigatangam? Kwa. Duwalaang, ading. Ay, o sige, mabit lang nga rod, Manong. Alaak ti arak agat gatangam. Ay na, among pare. Nagpintas di balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, pare. Napudaw. Natayag. At idug tibuk na. Ken nagsiksesi ka. Sapay lakuma. Tawang pa'y asawa na dayjay. Tapno ayam amok man kan ka. Anya? Angam, agure ka man. Sigurado ka balasang tayo, Jay? Huwag nga agpaiso niya. Saan na bale? Salud-sudat to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Una, tapos sigurado. Ang mga nuad asawa na. Ay sos, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyantan ti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsubliak tumanan agumatang. Bareng, maamwakon no balasang paywin no saan. Ne, enan ngay jay, balasang anagla ko iti arak kanyak itay nana. Ni Clara ka di tidakdakamatam, Piolo. Clara gayam tinagan na. Wen, napanla nagdigos. Iso asinublat ko pa'y laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, nana. Gayam nana. Balasang pa'y ka din ni Clara? Ay, wen! Balasang dayjay akaanakak. Kasta ka din, nana. Apag iso, barumot ni Rindon na gayam ko. Anya? Awan mo't siguro dagas na, nana. Nuyam amok ni Rindon, iti kaanakan nyo. Lebe, anak. Adda ka di aramida mita. Awan mo tatang, apay ka di? Ibaon ka mana mapan gumatang iti kape ken tinapay iti tersena ni Iseng.
Wan tatang, yagyo nga rodan ti igatang ko. Ading, siya ko timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya akong dahita kwarta. Siya akong timapan gumatang. Makamukha nga rodan. Oh, itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Anya? Ay, saan? Alaki din. Ani, agburat ton di danom. Apag isunog subli agkapita yun ton. Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, Isus, nagpintas gayam dahito balasang. Manong, gumatang kayo ka di? Ha? Ay, Juan. Gumata nga. Kapitiga nga. Tayman Benguet Coffee, ading. Sige, mabiit lang, Manong ha. Adto yan tigat gatangam, Manong. At tayo matibayad ko, ading. Ha? Dayta lang ti ginatang mo? Ngam sangaribo ti kwartam? Ay, sapay aman baryami. Kastaya. Alang rod. Sublyak langan inton malam ti suklik. O sige, Manong. Apag isunto asumangpat ni Auntie Ising. Among pare, napanak gimatang ita iji tersena ni Nanay Sing. Ay no, nagpinta sa talaga di agbambanta balasang. Katuan mat. Day tamot lang timbagak idikin ka. Kurso na nga dakda di abalasang pare. Tulungan naman. Aramak da jay. Ay katuan Day talaga yam. No problem. Nalab at persa itak sama time. Apay anak ko nam day ta. Una, tamanipod nakita ka da di abalasang. Jakmatan makaig namang pampanunot kan ko na. No kayat mo. Sarong karam ta inton malam. Itikas ta. Maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabin Manong. Ngam apay nagsukat ka pay laang. Adda ka di papanam? Ada na padaga pa panagating ko. Ay na, no anyaman dayta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga no anya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidag lang ti papanan mi. Digagda na gating ko. Inak man sarong karan si balasang agbambantay si tersena ni Nanay Sing. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. Iso anong sumangpot ni tatang sa pulan na. Ibagam, manapanak nagaram, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam? Wan tatang, isumot tinakuna na itay dinamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mo. Ha? Kano mamartag kan manugal? Maaglang ti babae nga gusto ken kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasti nga ramid na. Amang ano isubli pa iti babae dito balay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, Auntie. Ngamin, nakainom damot. Bayam nga rodan, tasya kung ti makaamo amakisarita kadakwada. O sige, Auntie. Ala na. Makiamamuak lang mat iti kaanakan nyo. Kung ngagpaiso, nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutlaang ti panggapyaw, umay kayo no saan kayo nakainom. Saan akastaan, nabartat kayon sapayan. Agawid kayo kit din. Agsubli kayon to, inton na usawan kayon. Ay na anak ko, sakbay nga agaram ka, baliwam pa'y taaramid mo.
Tatang. Liklikam ti arak. Barkada ken sugal. Iti kasta, sakbay ang mga asawa ka, na iwaksimom dagita bisom. Tano kastam laeng, kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Isu apa nga asim? Liklikam mo dagiti bisom. No panggap mo ti mga asawa. Tatang met. Pagsaya tam ti bagbagat. Amin na bisyaw, kan sana nasayat nga ugali, kat lapad laeng itinaran niya ga masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Ha? Manipod ididamo nakita ka. Nakariknak iti panagayatkan ka. Ha? Pangasim ko nga. Di na kumaliklikan. Amok nga do dagiti agdatdaton kan ka. Ay nga panagkunak. Ti panagayat ko kan ka. Kat na'y dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Padinak to payen, Clara. Pangasim. Di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga do dagiti agdatdaton kan ka. Ngayon panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, tinay dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma, tadi nagtupayan. Amok nga doon nagiti na dandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mamarte ka. Aman nugalak. Agam nakasagana kang agbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta? Rendon? Oh, anya nga pare. Sinungbatan na kan ni Clara. Saan pa nga rod pare? Ay, munaklakit din no sinungbatan na kan. Saan pa amok nga tanam namakan ko na. Ngamin, di na kumapalubusan as sumarong kareji balay ni Nana Ising. Bawan panaggusto na kanya. Ay na pare, amin a babae, maatrak itikas kan ka. Natar ka. Adda natalgad a trabaho. Sa bagay matgid ka pare. Kat no idilig ka dagiti dadduma, nga agar-aram kan kwa na, tambay lang aruden, naglaad dapay. Oh, Clara, anyat kaya tasawon day ta panagsanay mo, balasang ko. Auntie, Apay, ada ka di pa kariribukam. kwa? Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Diyak mo. No asino ti pilyak kadakwada. Ngamin, agpadadamat anasingpat. Ay, no siyak, awan parikot no asino kadakwada ti pilyam. No asino tinatimtimbang. Di iso. Saan ka ba't mabalin adiktaran iti day taaba nagbalasang ko? Tila ang may balakad ko kan ka. Pilyam, no asino ti kap-kap na kam. Oh, anya ngay manong? Adda ka din ti yamamom kanyak nga agbalin nga ipag ko? Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamat. Inton kwan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga da panagayat ni Clara kanya. Iso na lang. Tadamot nga minda dya Peter ang mapansumarsarong kan kuan. Anya? Amok asan akas ka ni Peter, tikayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Di mo salud-sudo na ko. Basta siya, amok na kita. Nay, makadlawak Apa ya, tatang? Kaslamanon nga aldawasan ka nakita na bartag. Ay natatang, di mo makita nga agbartak ni manong. Dapot agbalbaliw ka nun para iti balasang nga ararman na. Anya? Kung kunamladay ta rin daw.
Amo katap-tap palam lang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatang. Ano mala Sapay la ko mga raw dagbalbaliw kameten. Nunapudno kamat lang iti dayjay akaanakan ni Iseng. Auntie, mariribo ka na. Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masiguradok ang matulungan ka iti dayta. Mariribo ka nak ngamin amang pampanunot ka ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nga agdat-daton kanyag. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. Angam, no apay nga ado dagiti tao amang ibagbaga, asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla maysa. Nasingpot-mot kat ni Rendon. Awan makunakken kuana. Isu na laeng, tamanginom ngamen. Auntie, Ang mamati akabailan na dayjay ti agbalbaliw, para ken ka. sapay la kumatakas tangag paiso, Auntie Ising. Adda ka matgayam dito, pare. Kunakman no sinarongkaram ni Clara ita. Ay, kwa? Kakaiso nang awan trabaho tayo ita. Nasakit kami ti ulo. Isojak na pan. Barang umimbag man na malam. Tama pa na ka talaga. Ay katkuna. Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak da ita. Gaputat tunggal lumabasak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali arupa ti makitkitak. Anyat kahit mo sahon, pare? Ay na, pare. Ado ti agdat-daton kan ni Clara. Isuanas kan nga galibtak ka. Narigatin. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik nam. Wen, nasakita talaga ti ulo. Nangrugi ni Rabi, aging kaita. Angan, imayak lata, tapno sarungkaran ka. Anya? Imay nga mintigayam ko ni Piolo di balay. Nakunanang anda ka na nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen, Agdat-daton kadikan ka? wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa eh. Awan ayat amariknak para kan kuana. Gaputa, may salang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat, si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Oh, Jack may ladawan, ti kinaragsak ko ita marikrik-nak. Ikarik, saan kanto apulos ng agbabawi, iti panangaklon mo kanyak. Nakasagana ka mga ramid iti amin, para kan ka. Agyaman at nukas na, Rendon. Kat sapay la kuma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi anang aklon kan ka. Wen, namnamam day ta. Ita, aklonek iti mismo sangwanam. Apod no dagiti may dandanon kang kamang inumak. Ha? Agam nakasagana nga balbaliw. Likli ka kon tibisyo. Ipanaknag ka kon ka, tinapod no panagayat ko. Nukas tanga road. Agpainom kan, pare. Anya? Nuararigen. Kasla nangabak ka iti loto. Gapo iti panangaklon ni Clara kan ka. Agasam man. Ado ti agdat-daton kan wana. Adapay dayo. Magapoy jayili. Ngam, sikat ti pinili na. Maria Clara ko naman. Pare, agpakaanak latan. Agluto tayo iji balay. Iti kasta, maawis kumit lang ni Clara nga umay. Nakaskas daw manday ta, pare. Inkarek namin ti ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipod ita, di ako naginom.
Iso makanlangan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto'y ti sukasap sa pulom itay, Vina. Nay, apayan na nakaw. Nagadumat ang dagita ilot-luto yaw. Ha? Uwan, tatang. Aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga minan damanong Rendon kan manang Clara. Diyan ngay kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes ka nga arak, makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamot gam ti masabat ko, piolo baraw. Ay, wen, tata. Siya nga raw. Ay na, may kawa ka makakita kan kangagmay sa nabartag. Yolo. Mangsapul ka matan iti balasang armam. Tapno malikli ka matan ti arat. Kita man ni rin daw. Manipod adan kaayan-ayat na namimpinsanay na nagbalbalay. Ay, kumangarod, tata. Awan mo ti balasang amangit kanyak. Iso gasat kunsa ti kunadang baak. Ay na, sasawam mat piolo. Adda ka di mat mayat abalasang kan ka. No kastamlat ta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo na barbartag. Imbag man tasan ka manin anak inom kadakwada. Ha? Maikawak pa'y na makakitkita kan kwa nang agmay-maysa. Ngamin, no may papanla itiin inom, da kayo ti kanayon nga agkat kadwa. Nagbalbalew akong tatang. Ken, inkarek adya akong subyan tayo ta abisyo. Amom ka di anak? Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. Kahit sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Uwan tatang, madanon to dayta. Hello? Hello Clara, naimbag nga oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo et. Aywan ka yan. Imawagan. Taawisan ka kung maarumwarta ita. Nababalin ha. Kaya't kung maipasyar ka. Ha? Saan na bali? Siyak ti makamoy amin. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, iso ti agbantay dito'y Teresena. Sige. Umawag ka nga rin itong madamdama. Noan niya ko na, ha? Uwan, Rendon. Sige, bye. Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot na agpasyar kayo sang paminsan. Auntie, San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pa nag-purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon, mapan ka balasang ko. Addakan iti husto nga edad. Iso nga amok nga amomon dagiti banag anasaya at kad saan. Auntie. Nala, agrubot kakit din. Siya ako di makaamo dito store. Agyaman, Auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay, manong. Nalabsak da manong Piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, kung naklakit din adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin inom. Saan? Diyak makiinom ka da Piola. Mapan kami ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasayaat no kasta, manong. Sapay la kuma, tagtultulo yun amaliklikam ti panagin inom mo. Uwan ka di. Ala, mapan ka nga rudan, manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Ha? Apay, dito'y timayan. Tanga, Rendon. Awan pare ko. Siyak ti makamo. Ngam, pasig nga agkakangina ti minuda dito'y.
Mabalin mat nga itilatan ka rin derya tinapananta. Sana balay, tasag paminsan mo. Gan may sa, tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na. Si kalaan tinangawis kanyak amangan intikastoy aklas sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan, tagordera ko ni tikananta. O nya, nabannog ka kadingag paspasya, Clara? Sa akin, kayat ko pa'y tagpangin diti parke. Wala. Amangan mo't na aguro-uray ni Antim. Saan? Awan parikot kan kwa na. Kan may sa? Amo na asikati kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa maklay. Gaputasan akas dyan ni nanay sing kanyak, edi. Angam ita, agtalakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas chay. Isong ay tultuloy mo tikas na pa nagbalbaliw mo ah. Tikas na. Saan ang mapukaw ti pa nagtalagnakan ka? Paragan ka. Ikarik, itultuloy ko ti panagbalbalin ko. Isong aramida ti amin. Clara, anda ko kaya't kong ibagakan ka. Sapay la ko tasan nakapahayan iti isingasing ko. Ha? Anya day tanga ibagam, Rendon. Agkalay sa ta ko man. Rendon. Amo ko maklaat ka. Agam noon yaman ti sungbat mo. Aklonat. Makaisa maklahing. Gaputasan akas dyan ni nana ising kanyak iti. Agamita. Agtalakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Isong ay tultuloy mo day pa nagbalbaliw mo ha. Iti kasta? Saan ang mapukaw ti panagtalaknakan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbaliw ko. Isong aramidak ti amin. Clara, at ako makayat kong ibagakan ka. Sabay ta ko tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya day ta? Ibagam laang, Rendon. Kaya't ko nagkalay satan. Rendon? Amo ka maklat ka. Agam no niya't isumbat mo. Aklunan. Ay ayaten ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi anang aklon kan ka. Iso nga ita. Umanugutak no kunam nga agkalay satan. Agyaman ako unay, Clara. Agyaman na. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko? Wen tatang. Ay nasayat no kasta. Maragsakan para kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tatang? Kahit kaano ti plano yu panagkalay sa? Sakbay ko mamalpas da ito'y atawan, tatang. Ay katuna. Noon yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo anak ko. Awan metkit di ti parikaw. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mau. Saan kat aday taarak? Wen tatang. Itapay laeng. Congrats, pare. Si kakit dipit. Agam magyaman naklat na. Iso si ka, mangsapol ka ni ti armo mabalasang. Iti kasta, maikat mo mo tibisyon. Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maramid ko lata. Pare, mamatiak iti day tanga imbaga. Ay, pare. Kaano nga iti plano yu panagkalay sa? Iso nga rodon ti asikasun may ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan nagitibaak dito lugar tayo. Anya? Si kakit di mo. Umikakit din. Apag iso mo na pangal daw. Mangantan di ti balay.
Kabayatan ti pa nagis-istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong matan kini Manang Clara. Wala din ko. Duwalangin alawas ti Orion. Agkalay sa kamin. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpat nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti pa nagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yu ita? Ijay ka di ayan da rin doon ti pagyanan yu? Wano, dito'y kay latan. Nagsaritaan mi kan ni Rendon, nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na, ita tanaki asawa kan. Di mun panunutan ti marami dito'y Teresena balasang ko. Ti panunutem ket ti para kada kayo kani Rendon. Ngam, auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adanton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako na no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa lang ama pa ni Tersena ni Antising? Lakay. Madikan ka ti mabambanog. Nang runa kat masikog ka. Sige, no kasta ti kunam. Nakababain mo't kada tatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbainam kadakwada. Kalmesa, maawatan damat ti sitwasyon mo. Iso dito'y ka lang. Sige. Nala, inakon bakit? Ang mga numaladawak iti trabaho. Agan-anad ka nga, Rod. Pasensya kan, Beverly. No, hindi ko masakbay apin manaw ka. Ket imbagam asublyanak. Sana kumaan ang asawa iti sa bali. Rendon, amomot no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamok ang asawa kamot gaya man. Pangaasim, amok nga dapat lang panagayat mo kanyak. Ngamin, no awan, saan ka kumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie libang tayo. Adan asaw. Maadan kami iti anak. Kuno nagkalaysa kayo, ngam papel laang dayta. Ti panagayat mo kanyak, ti saan amabalin abaliwan. Oh. Pangaasim Rendon, aramidang kumamot ti amin, para kanyak. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. When ading ko. Rabiin, ang awan pa'y mat ni manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napanan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapat ay jay nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Iso nga imayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpat ni manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itaka lang rin down. Nagpatpat na gay nururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Narapian kami. Iso nakiturog ako ni Balayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara di na makontak ti cellphone mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam.
Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, yung kakitaan ti asawa mi jay sa lidyaw. Sigurado na puyat day jay, anang ururay kan ka. Nasayata si Mang Patkan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan ba kayo, te? Adang amin emergency na panan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag kan ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agi na nakangarudan. Amok anabannog ka. Agpilas ka, sakbay amaturog ka. Sige, tainak mo tin agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto ah. Sige. Agyaman ang unay, bakit? Nakaturugan ka asawak. Inikat na ti kawas na. Ha? Anya ti aday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. To'y kawas na. Sa bali ti payod na. Sigud matasana kastoy ti angot ti kawas na. Diyos ko. Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kumati asawam. Nora Regan, panubok lang iti biyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat adakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare. Di mo urayan ang maamuan ni Clara day tangar aramidam. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminom iji abagatan, pare. Iji tersen na ni nanamiling. Sa nabali, tayo talang dito. Pag-isistoryahan ta. Rendon, apay akasta ka batan. Idi na minsan, nabartak ka nagawid ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Adalang amin, dagala pareho. Isoan nagbardaga. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanya, tapngag tinulong ta. Balag ko nang yatakat matulungan na. Sigati parikot ko. Anya? Siya, ti parikot mo? Siga. Mabalin lang ay subliti na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon? Saan ka siguro kanya. Tapno di mo maawatan dekat kuasawan. Anya? Banawan lang man dito. Ama no niya pa iti maramit ko kan ka. Ingka dyan! Auntie, jakam mo no anya ti parikot ni Rendon. Hindi. Apay nga yakastamot ng ter aramidan na. Ibaga na kung maano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Jakam mo no malagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagijay. Siyak ka no, ti parikot na. Iso mariribo ka na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din ilando day tangar aramidan ti anak na. Jakam mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi.
Gaputabantayan na kanutisibog dagiti mula na. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, maipapan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa'y laang. Amangan ngamin no ibagana, abasit labanag, kat masapul pa'y lang nga ibagak kada kayo. Anya kamagtan, Manong. Awan pa'y makatawan, manipon nagkalay sa kayo kini Manang Clara. Ngam ita, kastamot tanti aramidam? Ah. Nangag ko dagiti imbagbagam kini Manang Clara idirabi. Uri asinong mat ababae. Masaktan iti kasday nga imbagam. Anya ngamin ay ati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ah, Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. napananaya. Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ah, Ay na. Pangaasim ko, ma. Tapanunutam mat amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Saan natin ko? Padalangin min pampanunutan. Iso na ginuma kidirabi. Anya? Kat, idi minom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama. Agpanunot ka kumamatan. Ay na, nasaya at tayo may kamutlaang dito'y tersenak, abalayan Lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Ha? Kapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay na, di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawid iti rabi. Ah, Imbaga na ka no, aparikot na ti kanakak. Ay, diya ka mo no, anya ti problema na ka ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti aramiden ni Rendon. aniya. Pangaasim abalayan, bagbagaam kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinubyan namanan. Awanak lang iti balay ti may sarabe eh. Nga madagaya man tinapasama kajak magustuhan. Mala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Pangaasim abalayan, bagbagaam kumamot ti anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sarabe eh. Nga madagaya man napasama kajak magustuhan. Ala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Agyaman na kabalayan. Awanak nga minidirabi iti balay kahit. Iso nga inrana naman iti iminaom. Ala, da kayon ti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay, si Karindown. Tatang, Apay, anya ka din ti mapaspasamakken ka? Anya ay ti parigot mo iti asawam? kwa. Naamiris ko. Adyak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Ilukaw! Anay ko. Awanan ka iti bain na lalaki. Kahit mo sakit di apasubsuban ka, tapos nagnakam ka, ah. Amom ka rin tangay bagbagam. Tatang, Nuan yaman ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasayaan da ita. Abay, basit lang nga problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayayatan? Ha? Abay, ay ayam ay ati panagasawa. Paano na umakan kit mabalin mo nga isuble? Ha? Di ka gararami di tijak magustuhan. Pakaibabay naklaan nga amam dahi tangararamidam. Nang runa kadagiti na kay kamangam. Iso nga panunot ka na imbag rin down. Pagbabawyam iti udi na dahi tangararamidam.
Anyat kaya't asawan tinanggag ko nga imbagam kanit tatang itay. Rendon, Ah, ana amiris mo asaan naggayam nga ay ayatan. pakawanan ako, ma'am. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatam aging gaida. Anya, Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anyaman ti sungbat mo. Anyaman ti panggadang mo. Aklon. pakawanan nak. Diyak kabalan ang lipatan ni Beverly. Mawatam ko asipod pa ket agam amo kamin. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya. Di ka man danagan. Suportarak ti anak ta. Ngem na ti panagayat ko kan ka. Diyak may kari. Amay subli pa iti sigod. Renton. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Renton. Noamok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot ang nakikalay sa ka. Lara, Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganag ta. Dagiti kakabagyan ta. Kan kang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy kayam. pudno nagsin na patag. Ay, para kanya. Sa patalang dayjay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaan tinaramid ta. Pudumit. Sa patalang dayjay. Promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panangikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Agam saan kumatgayam nga ay ayatan ti babae nga kalaysak. Pangasim ko ma. Agpanunot ka na imbag. Di mo kumantutupan da dya babae. Likli ka munti sulisog. Iti ka ano man. Saan asulisog ni Beverly? No adaman ti sulisog. Ket si kaday na. Anya! Auntie, diyak amunan niya ti aramidak. Ay, Sa anak mata nagpangadwa anak ikalay sa gankuana. Impay ko amin apanagayat kan pamatag ko. Ngam apay akas to'y tiraramidan na kanya kita. ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan anasaya at daytay ti panagsikong mo? Imbes ko maamariknak ti adada panagayat na. Ita masikugak. Ngam saan met. Ala, di mo liwayan ti agkararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tama ka amiris di Rendon. Asaan anasaya at nagita nga aramidan na kan ka. Uwan, auntie. Dahita ti aramidak. Awan matpanggap kong hagibalas. Ngamin, uray kas ti aramidan ni Rendon. Mangnamnama at nagbaliw tulat. Dayta ti kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unod ti balay. Sulbaran nyo aging kakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pay iti maysa apariko. Ay, agyaman naktay may kamutlaang dito'y dagus ko Rendon. Manungal daw nga inururay ka. Kasta ka di? Wen, amo mo ta kanayon ak amailiw kan ka. Saan ka di? Di ka madanagan. Manipon din ha.
kukuha mo namin nga oras ko. Kalpatan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara iji balay. Nagsublin iti ayan ti Antina. Kasta ka di? Kat, kasanon to ti panagpasngay na. Agpas ngay lata ah. Tilang kanya kat ipaay ko tigatad ang kasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Brandon. Iso sa anak ang nagbidot, anangayat kan ka. Apay na ito'y nagpintas abag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Kwa? Ingapok na itay di Hong Kong. Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta kawas. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan namat dayta. Agaman ako na ya. Sige, itad ko kada kwa na ito nagawid ah. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Di tuyak pa lang. Agawid ang tulat na kayat ko. Sige. Awan parikot iti dayta, Rendon. At ito'y bagparakan ka, Levi hading ko. Amo ka magustuhan da ito eh. Ha? Original data. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensyakan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamot trabaho. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak met ti gumatang. Isublim dayta kan kwa na. Wanuyag mo. Tasyak ti mangisuble. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di akastamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, ah? Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka di makapungtot iti asawak akaskan ka ti aramid na no bilang laeng? Yeah. No kastamot laang gayam a pasakitam laeng ni Manang Clara, saan kay lata kuman a nagkalaysa? Kaasi laeng ti agbalin nga anak yo. Kitaem, manulaangan abulan. Ipasngaynan ti agbalin nga anak yo. Ngam di mo pa'y masarungkaran? Anya kamutan? Nay, si kamot gayam Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, taumay ko la. Ito na ito 10,000 na kwarta ni Clara. Imbag lang ada aramatan na. Into na may alawas, mangyagak tumanan. Igatang na itikawas ni Baby. Ha? Ni Clara, adda ka di taonag? Kwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay pa imutkit di anapan na. No kayat mo, orayo mon. Tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kwa na. Ako, saanin? Adda pa yung amin pag nakita. Ibatik langan, tayo ito junton kan kwa na. Sige. Agyamanak. Imay ni Rendon, auntie. Wen balasang ko. Adda inyag na akwarta para ken ka. Kasta ka di. Adtoy. 10,000 dayta. Imbagla ka no nga adda aramatem. Ken kunana nga agsubli ka no inton umay alawas. Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni Baby. Anyaman tin ni Rendon. Dinak man la inuray. No may papan iti kwarta. Adamot urnong ko. Kanadapay di kwartaan na urnong iti nagkalay sa kami. Siguro nga ramatak iti panagpasngay ko. Ti panangayuan na asawa kan ama ti kasapulak ita. Ala, huston balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako nak. Duwalangan abulan ti urayan. Ipasngay kunton ti anak mi. Ngam aging gaita.
Talaga ajak marik na ti panangilala na. Diyak mo na niya ti panunutek. Anti ising. Sigurado ka kadi saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kung maiti ibagbaga. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ija clinic. Inranak na tinapan ni Chitersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't nagkit-kita kayo. Amangan ngamin no makitam tilangana, kat maasyan kapay kankwana. Saan to mapasamak na itahani? Sika lang tayo ayata. Apay na ito'y kawas na nakawara dito sa sofa. Ha? Aguri ka? Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Jagayam ko abakla. Imay ngamin si Marungkar itay. Naglingat, iso ang nagpalas. Imbati na matlatan dita tinagsukatan na. Ala, umay ka. Mapantan ni Jessiled. Aginanak. Amok, anapanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Wen, siyak nga rod. Ay na. Nagadumat tanday taimat mo. Naggapo maya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagi taimat mo. Siya kunti mangawit. Itulod kan Jetersena ni Nana Ising. Ay na, agyaman ak unay. Agpay tulod ako may ti tricycle. Nga mabutangak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay matan ni rin doon. Di mo't lamaas yan iti asawanan. Piolo, ada ka di ipagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbara ti panawan. Pare, itamampayan na lagip mo mananti uminom. Agas latiban mo pare. Si kagid dimat. Amangan no agungat ni tatalandukan ka. No mabartak ka manan nga agawid. Sana kang agawid ije pare. Ha? Mapanak inton madamdama ija ayan Beverly. Ijaya ka maturag. Anya? Pare. Talaga ka di? Ngawan namnama subliam ni Clara? Kanti agbaling nga anak yo? Ha? Pare. Nasabat ko ni Clara idi na minsan. Ay na. Siyak lamang kita. Masyanak man kan ko ana, pare. No siyak lamay sa nasaysaya at no subliam ni Clara. Awan tinasaya at nga ipaay dayjay a Beverly ka. Nuar arigan, kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Tinapot na lang. Parekot ko ni Beverly ita. Mariribo ka na, nonya ti aramidak. Anya ti kayat mo asawan? No dya kagbidot. Ada sa bali a lalaki ni Beverly. Namin anong aminan na daras an adanunak nga adda kawas ti lalaki iji dagos na. Angam kanayon na nga erason. Ati gayim na bakla. Gimariknak asaan apod na dagiti bagbagana. Anya? Mariknakan mawala ba ka? Isag ng kunsapay lang timotor. Agigam na usawa na. Tapang matanti pagturuan timotor ko. Kaslam marigna ka mawala. Isag ng kunsapay na timotor. Agigam na usawa na ka. Tapang matanti turungan timotor. Tatang, bumahon kayo. Nay, apay ka di anak ka.
Adda imawag kanyak itay laeng. Nadisgrasya ka nun ni Manong Rendon. Anya, Ala, agpalas kayong tatang. Awagak ni Insan Peter. Barang nakariing pay laeng. Isuti mangitulod ka data iti ospital. Antay ko, nagsakit ti sa akat. May kuti, nagutot. ay, ano sa manakaw? Talaga na sakit. Na-fracture, titulang, ti makanawa na sakam. Anya, Gapoday ta, iti panakatnag mo, iti tepang. anya, Ala. Urayan tayo biit, jay doktor. Dalusan na, dagiti sugat mo. nagsakit na talaga ti sa akat. Anay ko, jak may kuti. Anya ngay nga rod. Kat ano sama? Nagkunangamin kan ka, nga agmaneho ka iti motor anabartak ka. Di ka pa lang kami naturog iti balay damanong piolo. Pasensya ka natin ko. Duwa nga aldaw mo dito yung hospital. Nung maging ka ita, awan mat ni Beverly ako nam nga umay mang bantay kan ka. Nupudno mo't laang. Amangan kit di mat no busy iti sa bali. Isu adi na masangot ti umay dito yung hospital. Ay na, Rendon. Awal lang arod maitultulong mo kanyakon. Nagaramid ka pa'y lang iti pagparikutan. Iti kasta langam, panagkunam, kayat ka pa'y lang. Saanan? Anya, No ti ammom kat imayak tapno bantayan ka. Nagbidot ka. Imayak tapno ipakaamukan ka. Nga awantan. Beverly. Kanayon apagatapan na kada sa bali alalaki. Ksan ka di? Pues, pudno dayta. Sipud pa'y, ada relasyon mi ka ni Michael. Ay ayatan mi titunggal maysa. At least, maipaay na amin nakasapula kan pagragsakak. Anya, Saan akasken ka? Amok nga agnanayon kan apilay. Isu nga aglinipatan, Rendon. Apay nga italaang nga umay mo ibaga kanyak, Piolo. Kwa, madanagan ngamin. Amangan mo maklaat ka. No kasta, adda ti asawak iti ospital. Asino nga timang bambantay kan kwa na? Kumusta nga tan ti asawak? Uwan, aday di ospital. Kat panagkunak, medyo mabayag pa di ospital. Ada ni Levi, kan tatalando akadwa na ijay. Apay adi man laim pa kaamon ni Levi kanyak. Di na kaya't amadanagan ka. Eso adi na imbagakan ka. Kasano da ito yan? Sapay saan ang mabalin asumrak ti masikog iti ospital. Ang mapanaklat na. Mangituludak iti prutas akanan na. Oray sa anak ang makaunag. Basta masirip ko lang ti asawak. Ngam, Clara. Amangan no di mo kabaalan. No makitam ni Rendon, iti kasya ka sa saad na. Di ka madanagan. Kabalak. O sige, agsagana ak. Tamapanak ijay ili. Agan-anad ka kumabalasang ko. Un auntie, di kay madanagan. Kabalak. Madanagan ak namin. May salaangan abulan, agpas nga ikan. Numabalin, liklikam kumati aglugan-lugan iti tricycle. Sana bali, auntie. Kasaritak to ti tricycle driver. Adi na unay partakan ti agpataray. Ay, ingka nga rudan. Agan-anad ka. Sumurutak kumamat. Ngam adang amin delivery ita. Sige, auntie. Di kay madanagan. Kabailag. Ala, inumam da ito'y agas mo, Manong. Before meal da ito'y. Isu nga inumam pa'y, sakbay apakanon ka. ala, yag mo nga rodan. Mabiit lang. Ada nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara. Ada ka no ijeruar. Anya, Ala, inumam da ito'y.
Tay nakitaan ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan Manang. Jakon imbagakan ka tinapasama kini Manong ko. Gaputa jak kayat nga agdanag ka. My God. Kumusta ti asawag? Okay ka di laang? Saan ka di anak karo ti sugat na? Picturam to man tay pakitam kanyak. Jakmat ngamin makontak ti cellphone na. Agraman ti messenger na. Gapot tay black na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan. Tsak pa ilang ti makamukan ko na. Jak baybay anti kabsat ko. Agyaman ak no kasta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kunti mga sikasukan ko na. Awan anyaman na, Manang. Isu na laang. Tasigon iti doktor. Mabayag pa isakbay ang makarwar ni Manong dito hospital. Kaya't mo asawan. Aging ga iti panagpasngay ko. Saan pa'y ang makaruwar ti asawa? Jak may sigurado, Manang. Ngamsapay la ko ma. Taagimbag adagos. Tapno saan nga abutan iti manualawas dito'y hospital. Oh, adoy. Nangyag ni Manang Clara iti prutas akanam, Manong. Naimbag pa'y ni Manang Clara. Uray kasano ti saam nga impaay mo kan kwa na. At dalat ta, anak kasagana at tumulong kan ka. Ading ko. Amom, masyanak unay kini Manang Clara. Gapu iti nararamid mo. Oh. Ita, adda ka dito hospital. Umadanin ti panagpas ngay na. Ngamawan maaramidam takastoy ti sitwasyon mo. Panagkunak, saan lata nagbaliw ti panagayat na kan ka? Saan agapu ta maadaan kayo iti anak? No di kat, napudno ti panagayat na kan ka. Isu asaan pa'y anala daw ti amin, Manong Rendon. Amirisum kumalag iti bidot mo. Panagkunak, saan anarigat para kini Manang Clara apakawanan na ka? Pangaasim, agkid daw kakankwa na iti pamakawan. Para iti agbalin nga anak yo. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo ka ni Rendon balasang ko? Isigon ka ni Levi. Nasayahat mo ti kasasaad na. Angam, sa anak-anak kastrak iti ospital. Ay, medyo mabayag pa'y ka no, sakbay ang makaruan. Kasta aya. Ikat, anya ngay nga roon. Di mo la taliwayan at ang kararag anak ko. Wen, auntie, kasta talaga ti araramida. Nalagi na nakangarudan. Di ka unay pampanunot, Juan. Wen, auntie, kat agyaman ak unay, iti kanayon a panangan andi ngayo kanyak. Anyang ay balasang ko. Kumusta ti Riknam ita? Auntie, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko. Ay, mabit laang nga rod. Awagak ni kasinsin mo, Aloyd. Mapantayo laang nga iti ospital. Sige man, auntie, kat agyaman ak unay. Tatang, apay nga awan ni Levi. Nagawid ka di. Ha? Nay, sana nagawid nga ading mao. Inyag damot lang ni Clara idirabi dito ospital. Iso, tinapan kinita ni ading mao. Anya? Adda kay adwa dito ospital nga agasawa. Nga may jay lang delivery room dayan ni Clara. Kasta ka di, tatang. Kumusta nga tante aginak? Nagpaimbag ka, tapno makita mida. Tatang? Kapag nagsangit ka, Asidig lang ni Clara. Ngamjak may masarong karan. Anya nga tante ka sasahanday ti anak mi. iso nga rod ako nagpaimbag ka. Idi kasta, maaywanam, dagiti aginam.
Ay na, nagwapo mo tanday to'y apo ko. Uwan nga rod, auntie. Ay, sigurado ang maragsakan ni Rendon no makita na karuprupan at iputot na. No mabalin lang ko mga ipasyang tayo ni baby, ijay ayan ni Rendon. Ipantayo ko ma. Kumanga rod, auntie. Ngam saan mo't amabalin. Pinitsure ko mat kit de. Isulaang ti ipakitak madamdama. Ayun anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nga agimbag, no makita na, tiputot na. Oh, adtoy manong Rendon. Gitaam day tiladawan ti putot mo. Iso dahi tanti anak ko. Uwan, gitaam man. Naglungpo nga ubing. Sikati karuprupa na. Anya timpanagan ni Clara. Rendon Junior, tinagan na, manong. Anya? Kat kumusta ang dagit aginan ading? Nasaya atlet ha? Imbaglaangan tadanin na naising nga mangbambantay kadakwada. Normal ka diti panagpas nga ni Clara? Saan anormal, manong? Cesarian, gaputan na lukmag unay jay ubing. Ading ko, lumapan ka man ni Jay. Ibagang nga orayan dati iruruar ko. O anya, nakasagaan na kayo ka din, Clara, Leve. Wala na. Wan, auntie, nakasagana kami. Mapan kami matan. Sigurado ang maragsakan ni Rendon. Tamapan mo'n ipasyar ni baby, ti ayan na. Sapay la ko mga rod takasta, auntie. Sigurado dayta. Ala, ing kayo nga rudan. Levi, ano sampay la abagkatan ni baby, wan? Saan pa'y amabalin ni manang mo a Clara? Uwan, ante. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Kahit, kumusta ang tirik naman akaw? Nasayatan tatang. Ayadang kumutin ti may sasakak. Nasayat mo kasta. At do'y tikawas mo. Agpalas ka. Tada sumangpet a bisita tayo inton madamdama. Sino? Basta agpalas ka. Mamwam tao no asino ti bagbaga ka bisita. At dadan. Da Clara, tatang? Wayne, may daka ka no sa rungkaran. Naimbag nga oras mo, lakay. Kat, kumusta ang tirik na? Ala, agsarsarita kayo pa'y. Tamang isaga na kami kinilebi iti pagsasangwan tayaw. Gastoy. Clara, mabalin ka diya sa klotag ti anak ta. Wan, abay kiti na saan? Sige, saklutan ni Baby Rendon Junior. Nag-cute matan ti anak ta. Wan, cute mat dagiti dadakkel na. Di cute mat ti anak ta. Jak may ladahon ti ragsak ko. Itatanak-itak ti anak ta. Agyaman ak nukasta. Clara, ada kayat ko akid dawan kan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi nagpahayan. Ha? Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak na. Nagbaso lang. Amo ka sana kas ka rin na apakawanan na. Ika na kumaiti may sa uwan na maudi agong daway. Rendon. Nagbabawiyak amin ang nga inararamid ko. Ket ita, kaya't kung ay panagnagkada kayo, di pa nagbalbaliw ko. Ada ko makayat ko akidtawan kan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi nagpaayan. Ha? Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak na. Nagbasulak. Ken, amo, asaan akas ka rin na para kan ka, apakawanan nak. Angin, ikan na kumapay ti may sa, wano maudi abundaway. Rendon? Nagbabawi akong di amin ngayon nararamid ko. Kaya't kung ipanaknak kada kayo dayta, apa nagbalbaliw ko.
Impagarup ko. No agnanayo na mapukaw ka, itibiyag mi. Ngam da ito'y siguro ti sungbat dagiti karkararag ko. At sapay la ko ma, tama ka amiris kan. Rendon, diyak mo nun niya tibagak itakan ka. Saan ka nga apurayan na mangibaga? Noon niya man ti pangadam mo. No ibagam nga awanan ti panagayat mo kanyak. Maawatan ka. Ken aklo na kasi pupuso. Gaputamok matabasol ko ti amin. No apaya kas ti tinagbanagan ti ayan-ayat ta. No ti Diyos, kat mamakawan. Siyak tulakit di at tao laang ti saan. Clara, Iti maikadwa kong daway. Aklunan ka, Rendon. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayat ko nga ipanagnakan ka. Kan iti amin a tao. Nga urayan niya tinagkurangam. Kan nagbasulam. Takdarak latta dagiti sa patatan. Idi nagkalay sata. agyaman na. Ikarik nga ramidak ti amin. Ipariknak ka na kayo ti panagbalbaliw ko. Ay na, kas talaga do tinagsaritaan nyo Manang Clara. Manong, Saan mat, ading ko? Si kakit di mat. Oh, anya. Naisagana yung kadin kanitatang ti makanapagsasangwan tayo? uwan Manong, naisaga namin. Isu nga umay kayon. Agyaman na kadin ko, ha? Ala, mapantayo niya yung kusina, Clara. Mga kit din. O sige. Yag mo nga roda ni baby. Tas siya kung timangubakon ko, ana. Tapno makapagnaka, ana imbag. Ay na, pangaasim kumanak ko. Pangaasim, tatakderamon ti ingkarim iti asawam. Tata, Man-mano ti asawa akas kini Clara. No sa bali lang nga asawa dayta. Pag anuda ka pa lang nga subyan iti kasta nga inararamid mo. Ha? Ngem sa bali ni Clara. Gaputan na singpait, man nakaawat ken napakumbaba. pagbababoyak na iti nararamit ko iti kalabas, tatang. Diyak pagarupan. Nga ureawan sirbik nga asawa ka nama. Ket naklundak ta dagiti aginak. Saan pa'y anala daw ti amin anak kao? Isong ay bagbagaken ka ang agpaimbag ka iti hostaw. Iti kasta, masulnita am tinagkurangam iti pamilyam. Uwan, tatang. Aramida ti amin para kadakwada. Ada pa'y basit nga urilong ko. Anya nga tanong agpaaramid talaangan iti oray basit pa'y labalay tayo. Ha? Kaya't kung amin alumasin tayo kuma, iti kasta, ada kabukbukudan tayo balay. Oray basit, tinapatay kat ada pagrugyan tayo. Itaman pa yakas ta tinapanunot mo. Uwan nga rod, no hindi pala kumakalkalpas ti kalay sata. Amang ano daksalan ti balay tayo ita. Ha? Nadyak ko managar-arami di ti may kaniwas. Hindi pala ko mga dapundar tayo. Ay, saan aday tati kayat ko asawen, ha? Di ko na. Pagyamanak, tanapanunot mo day taabanag. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, balasang ko. Auntie Ising, plano mi iti asawak nga agpatakder kami iti uray basit laang abalay iti asidag datatang. Ha? Iti kasta, adamot ka bukbukudan mi. Ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulan. Apag isunto nga agimbag ti sakan ni Rendon. Nasaya at day ta plano yu balasang ko. Maragsakan ak unay para kada kayo. Agyaman ako nay, auntie. Awan anyaman na. Anyaman ti plano yung agasawa.
Ada aklat ta a nakasuporta kada kayo. No day tati plano yo, ay kat nasaya at rin down. Wen tatang. Parugyak, apa man na maimbaga na kay Tiosto. No saklamay sa. Uray saan kayo kumana lumasin iti pagyanan? Tawan matlatikan kadwami kiniading mo alebe dito'y balay. Ang nasaya at mait. Tapno amoyo ti adaken awan iti pagtaingan niyaw. Tatang. Ken maysa, si Katyama. Amom dagiti banag a pagsayatan ti pamilyam. Isuasi ka, nuan yaman dagiti sana kayat ni Clara, nga mo mapakasakitan ti riknana, di mo kumanararamidan. Tanulumasin kayaw, sursuruan yaw, asolbaren ti parikot yaw, adakda kayo lang. Wen tatang. Agyaman ak kunay kada kayo. Gaputa ka na ayon dak abagbagaan. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Beverly. Oh, si Kamat Gayam, Piolo. Kumusta kan? Long time no see, ah. Un nga rod. Kastoy, ayos lang. Siga ngay, kumusta ka mo ten? Kaslag may saka anak itsinda Apay, tikayan ayat mo ngay. Sino tidakda kamaton? Ni Michael? Awan kamin. Nabayagan ang nag-break kami. Anya? Awan gayam. Kumusta mo to ni Rendon, agayam mo? Nasaya at matlat ta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Kasta? Sige. Kumustan tulaangan? Anya? Kasta timpaganakan ka? Wen, pare. Awan na talaga ti babay na rin babae. Ibaga na pa'y laeng apakumustaan ka kan. Sipon pa'y, awan babay na day jay. Noan niya ti ada iti panunot na isawang nalatan. Ay na, imbaglakit din. Tasaan aday jay ababae ti ingkalaysam. Adayo ti ugalin na kan ni Clara. Sika pala ti makamu iti anak ta, ha? Mapanak ili ita. Ha? Ada kamin kurang ang materyales. Iso mapan kami kani Benjamin. O sige, awan parikot. Agan-anad kayo nga rod. Mapanak iti pagkatangan iti karni. Tagumata kang iti sidaan. Rendon? Beverly? What? Siya ka, Rod. Kumusta kan? Naimbagan ka matgaya man, honey. Di nakawawagan iti Hani. Ang mga nadamakan nakababay. Diyak lang pagarok nga agsarat ka manan. Rendon, ada kong kayat kung maibagakan ka. Numayat ka, mapantapay ang merienda. Pasensya ka na. Ngayong sa anak nga interesado noon yaman ti ibagang. Oh, nagsasao ka. Kaslasaan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamot ibaga kanya ti kasta. Awan kamin ka ni Michael, Rendon. Katamok mo takayat ng pailaan. Saan ka di? Di mo ko maibabaw na iti dayaw mo. Noon niya ini. Nagbalbaliw ang itan. Para iti pamilya. Apay kasta ti langam anagawid. Kasla na unag ti pampanunutan. Kwa, awan day tayo bakit? Amok ti kasta nga ugalim. Ibagam kanyak no anyaman dayta. Iti kasta, malagan ti riknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya? Kat, kumusta mo tanday dyan a babae? Diyan ka mo. Sana nga interesado ang mga mo. Noon niya ti mapaspasamak ita itibiyag na. Anya nga ro ti pampanunutem maipapankan kwa na. Awan. Pampanunutak lang. Asapay lang ko tanalawagkan ko na dagiti imbagak. Anagbalbaliw akon. Para kada kayo iti anak ta. Anya? Nagranada iti palengke, manang Clara? Wen kano, isumat ti ko na ni manong mo. Talaga mo't dayjay a babae.
Awan lat maaramid na iti biyag na. No ti agdadadaol iti pamilya, ti akin pamilya. Wen nga rod. Di pa lang amin makiasawa. Tapno mamimpinsan nga agtal na. Ngam sa bagay, asino ko mga amin ti lalaki a makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nga agilimod. Kan kabailan na apaggigiddanan ti lalaki. Kasta ka di. Wen manang, iso apagyamanak laengan, tasaan nga iso tiin kalaysa ni manong ko. Levi. Tano dayjay ti intuloy ni manong? Amangan numatay laeng ni manong ko iti konsumisyon. Anya? Ay na, maragsakan na unay bakit? Kalpasan ti 2 bulan. Nalpasan ti balay nga imparamit na. Wen nga rod. Nagbiit. Panunutak nga rod bakit? Ipabless tan ti balay. Tapno makaakar tayo maten. Ah? Wala. Mayatak iti dayta. Sige, planuin ta nga rod ti blessing na. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayaw, anak kaw. Tatang, Nalpasan da ito'y balayaw. uwan nga rod, nagbiit tatang. Kahit kaano nga pablisingan nyo da ito'y balayaw. Pagsaritaan mi pa dayta ka ni Clara, tatang. Ay na, nagbita talaga. Kasta Amin na banag, basit man wenno dakkel. Pagsaritaan yung agasawa, tapno mayat. Uwan tatang. Ala, ibagayon to nga rod no kaanaw. Tapno awisag tuman, dagiti ko kumpare. Maragsakan ak nga road, tamakitak mo ti panagbalbaliw ni Rendon abalayan. Way nabalayan. Manipo di din na disgrasya. Ijay mo na nakaamires. Kasta ka day. Ang di mo kunaan nga imbaglaangan ta na disgrasya abalayan. Iso nga rod ti kunak. Ay, si kakit di mo't abalayan. Naira na laang mo't siguro akas jay tinapasamak Wen siguro. Ket sapay la ko mga raod. Tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw na. Ay na, baragsakan ak unay para kada kayo, Clara, kan Rendon. Agyaman ako unay. Anti ising. Agyaman kami, auntie. Ay, nagbayit ti pa nakarami to'y balayo. Wen nga rod balayan. Maya, gaputa plinano da na imbag. Nasaya at nga ron no kasta. Ay, sapay lang kumatagtultulo yun dayo. Amin a plano yo. Pagtungtungan nyo nga agasawa. Wen anti. Nakasaganan dagiti makan. Mapantayo amin ija kusina. Tamangan tayon. Way, nanakaw. Ay na, dayto yung ti kararagsakan na pa sa tibiyag ko. Bakit? Ha? Ti makadwa kayo iti anak ta, iti bukod tayo pagtainga. Kasta akmat lakay. Ay na. Naragsakak. Gapo iti laksid dagiti panubok iti biyag ta. Kat nabailan ta. Agyaman ako na, Clara. Gapo iti kinapakumbabam. Ken, kinaman nakaawat mo. Nasayat lat na tinagtungpalan ta. Gaore ado dagiti inararamid ko abidot. Asaan mo't makatulong iti panagden na ta. Awan anyaman nga, Rendon. Gapo day ta iti sapata at tinakdarak. Nga oray kaano man, sa anak to asumuko. Agyamanak, Clara. Ikarek. Dayto yan ti baro apang rugyan tayo.